o le tāua e o le whaamati mai aso ia. O tā penanga le a ulotu e mai se mawhutanga tina. E pei e whaamoe moe e o e asi asi. E so le, a whai o se pūlenga e se fulu nuu, whaasoro solo leo. A ora se singana e fia ilua. O ana ni mea o tā pena e le nuu, e le mawhutanga tina. Mo le whaale leina o le maotora ngā ruenga. Pei sa whaamua mua ana. Hoaso ia, te rea whala li, ma siasi sefe, oa ipu. Ia, a oa iei fo le suinga. Ai sa awale tala foi le, sa awale tupulanga ia maona suinga. Ai pe o le mea nasa, mo nuo mātou isa vai. E iei le pasi. Ia, e valu nu. Ai va mamau. Ia umai fua. Toi titi aru le aso ato le asi singa e tasi. Ia pe o le anganga mau lunga. Ia le lei mea le soifua lau tele o le whaife au, malona Faletua, mai no fuara. Ai fo inisi o mea si la fia la to e tauni whaile. E whautua mai a ele nu. E le mawhutanga tina. O isi teime o lai whaafonga mai le Faletua. O isi a teime tu sa o mai o la to tau. Tu sa ma meo. Pao so ia, sa tele ina. Tele a oi pela ta. Ai iei o ten, e wha tele a meo whala li. Whala li wa whala e tō whawhai ma papa. O whala na e whola i le whale pe a iei ni maro. Ia, o lo uala ngona whale tangata. Ia te au ia o se avano le lei. Avano matango fie foi moa o ia. A walanga ele masani ai lo langa le ave o tangata e fa mata ma fa la lo ia sa penanga. Ale maftanga tina o sauni a mai se ala lunga le fale o fa tenga inga. Matango fie ta penanga se o mato tina o le o meu e lei umala sa ia saunia o kale matango fie o ta penanga. Ia te o lava ia o avanoa le au maua. O no le fuwo o lo taima tūla i mai o se whailau tu se le maftanga. Ia, o te whaftai ai le atua. O no tā leni fo i mato mai o mwhaina au mai a te au. Ia, e le whaingo fie ai pe o fisoa ni mai o le anganga o le atua. E whaingo fie so se mea. Lo tangata. O na o lo o langa mai tutono matonu. Sa o baba ai si o tina. I mene i o whaapatsi. O lo tina fo iwa lewa na whailau tusi tono whaamati o le. Maftanga tina fasto uta. O nana hata i ona o fia mea nei o. O le sau le lotu ma me e inwawa i tono mea le kale sia. O no mea na ova ai ma o mai sio tina. E le misi mea lotu. Po le ale piso sio tina e halu ai mea lotu e pai. O inana awa o mai e lo tangata. Le whaila o mai nei ni usila. Nga o mai ngai sa ili lo ke alu. Ia ili a fo o mai le kalesia. So se mea lotu e whai e mwhaingo misi. E o i taimi o whanau. E le mwhai o se mea te lupo witi ai ma e baba ai ai. I le tupo ai lo whanau a lai tono le kalesia ma le lotu. Lo la pautuanga mualo whanau tupo ai. A watau te tau mamau ma le kalesia ma le lotu. Ia tu maulo tau a anga le lotu ma lo tau whatua tua. Whapia ina o tau te o mai tono le kalesia ma me whai tono le ka o le lotu. E awa o ina i tātou, awa o ina i lo tau tupu ai. E me se ora whapia ina i o lo wanganga ma lo mawhauwhau. E te iai ni a mai whai. E po le hafo i lo pisi. Ai a o na whai se me tono le kalesia. E te tau mawhai ai te iai tono pe a ele sau. E iai le nganga wa e misia pe wa e misia se me wa e le ia a wai o na o lo pisi. Ai a te a o mana o whautuanga tupulanga. A wa tau mau ma le ali
toa anga o le lotu. Ia mato anga sa ili ma va ai fo tono me o lo ye ma tanga tina ma tatu Tamā. O ina fo e ma welo to manuia ma lo to fa sinamanga ai fa mo ile tua me uma. Malo fa ralo. How was today? You were in charge of the kitchen and things that were happening in here. How was it for you today? It was a learning curve. This is my first whaamati in the 50 plus years I've been with EFKS Porirua. So it was an honour to be taking charge in the kitchen. For me personally, I don't think you have to be a part of any committee or whatever. It's just attendance. Being in with everybody else. You don't have to come and do anything, but just being a part of it and participating that way. First time I've actually seen it ever done as well, so there's a lot of firsts today for me, so I'm really proud of it. Vi ele li le matango fio le nei aso. E ui lava foi ina tau fa auli mele aso. Ia o matango fie me uma. Leo mai alfa mati o nei tau sanga lua o lua ono. Ia mo lele nganga whaafitai le tua. Whaafitai le tua ono le alofa ma le anga le lei. E le ngata mo le whaatau nuina o whaamoe moe o le e whakasa wau. Ia e whape fo i le ulenga ma le mtanga luenga. Ia o le nei aso o ka se matango fie o le tausanga mua fo i nei o te akun toeaina. Ia sa maua se whilo inga fia. Ia ai mai se fo i o le whaatumulia o le mafutanga. I le to tele o e sa awai mai. Mo le el whaafitai tele lava. Ia o le whaamati lona luas fulma le iwal nei o le manga luenga. E la ngona ai le anganga whaafitai le tua ma le ta ele o le anganga. E momoli ai lava le anganga whaafitai i le tautua matavela a le EFKS Porirua. E le ngata o le tausinga o le whaiwhiau ia so uma. Ia ai whaapea fo i taimi o whaamati. O te manatu ua papa o mātu muai. Ua mātango fie mea uma o le mātatalo. Ia whaatutumu e le atua mea ua whaangau ina. I loutou wanga lelei. Tele tonu lava ua outou whaatino nei ngā luenga uma. Ia ono loutou wa i le atua malana whiau malana ngā luenga. Ia o mea tāua lava o le vaenga o le whaamati i o le au ina fo i o le whanau. I le tapenaina ma le tapenaina o le whainga o le tautua i tua le mkuka. Ai meise o so se vaenga e au ngā i le tupulanga talavou. Ia e pei o le lawalunga na o le tausanga o le anganga whaafitai le atua. Ia ona ua tini fo i ngā luenga o le nei fo i tausanga i mea tau whaamati. Ia o te talo i le atua. Ia whaamanuia lava le kālesia i ona vaenga ese. Whaapito al whaafitai le mafutanga tina. Ua le tasi le lua. Ia a ua whaula i loutou wanga le lei ma loutou walofa. I le tautua ino le whiau mal ngā luenga le atua i tausanga malava. Mana tua i peo tātou tina. Ua whai i langi le fōlaunga. Ia sa tātou wā o onga mai ai. Ma tātou maua ili malosi ma le tomai. Ia e whaawau ili nei whiau ma le nei ngā luenga. Ia e whaafitai ai masanga vi ia pele lo fo le atua. Tau ina ia whaamanuia le atua i le yaso. Ta ape le manuia. Ia e maulunga le vi inga o le atua. So i fua ma ia manuia.